whole India ki kaino je khoi philosophy cha zero tolerance against terrorism aduna terrorist heart pa she bar mera bar mahan bharat ningbane me aduna khoi MP ahum MLA humphuna nukti gi tumbadagi na hokot popokta terrorist lo selasi dum law ga Delhi ta chala kan da Delhi ki prime minister office pham ga law do ni adu tawta di set ai khoi na terrorist lo san ba nataga na terrorist na khoi lo san ba sida moina याजरी लो terrorist lotion ba natraga terrorist na akhoi lo salak pa ani jemanuk da amadi oiduni aduna madu oidan aro ebek se oidana ahan bagi se oina ba haibdi terrorist lotion terrorism lotion na ba terrorist symbol lotion bi damakta lenga na mathok packet ba mathok tai 60 MLAs and 3 MPs of Manipur mako yam chawba thodang lai not only social media and media da wangang ba khakna yaroi aduga tumin na lesan bana su asing ba sabe yaroi sai matang se tumin lebegi matam nate center da kong thin ba aduga center da wari chana ba ya center ga wari chanari center na tauri adugi yam chawba example ngasi 20 CAPF ki company thara isini ga na har ko su yai